Mislila sam da je važno ukazati ili da tako kažem prepoznati to osjećanje i bede, odnosno i materijalne i duhovne bede koja je postojala u toj jednoj smeni kapitalizma i nadolazećeg fašizma. I to je u stvari kao jedan prelomni trenutak u kome koji su se prelamali na ovom narodu koji vidimo u drami Kazimir i Karolina, odnosno zapravo kako je kapitalizam doveo do sloma čoveka i njegove duše i pameti i zapravo izazvao ono što će izroditi fašizam. Čini mi se da je ovo vreme u kome živimo, dakle nije nikakva najava, to je više neko prepoznavanje ili kao neko uveličavanje tih pojava i naravno mene je zanimalo to kako čovek strada i kako ljubav strada unutar svega toga i kako se to sve da lako urušiti i kako se urušava, što ja svakodnevno prepoznajem u svom životu i okolini i kao neku i lokalnu, ali i globalnu svetsku pojavu koja zapravo traje mnogo dugo. Dakle, nije neki sad kao samo trenutni, aktuelna, kako da kažem, trenutak. Tako je, ta kriza traje mnogo dugo i ona je kao neka ciklična pojava koju mi ne možemo da se odupremo. Naravno, ona uvek ima neke druge ispoljavanja, ali mislim da je sada trenutak da se o tim stvarima govori i da se na njih ukazuje i da to treba da radimo i da moramo da radimo. Tako da smo i glumci i ja nekako to prepoznali i probali da prenesemo.